Ba Arden pisau kadai ke jing sisa ba ka sorkar Meghalaya kala ale jam pelat ba kasawan mi kum kita ke jing ja hamukro kumba om I ba George. Ba John mene nadu pasang piong ini keren bet ya ke jing ja hamukro ke jing ya try kan bah bangin ya confine ya ke jing keren ya ke jing ja hamukro ba ke jing minang te lada snap ya ke jing penshai na kaliang jong I deputy chief minister ya kata ka jing balasan tusnem apa kata ka sorkar ka pemerintah ka sorkar jing ke lashim ke jing penbet apa kata ka jing penbet ya ke face ya ke first face mot belum kadai ka jing penbet ke baki pak ba ki hun kata kalong ka babakala kamdon ke jing hun na kaliang jing pak ba bat ka rukom penbet kalong ka ba kirki ka bam shai ka bam long transparent bat ngimdei ban klep ban ong ba dei hakani ka sansnem bagi sorkar ka sofia ngimdei ban klep kanu tri ki sorkar ngelayo ngiladon ya ke MUA 1 kaladon ke MUA 2 kaladon ke sorkar MPA bat kani ke sorkar MDA te ngitip menu kibadan hakata ke sorkar ya si deputy chief minister tak badan prom layo alat bandan hakta ki sorkar dan mar kata kadau ban ong ba kani ke jing penbet ke pemerintah ada ke jing simkia jong kani ke sorkar bat ban pensan baga jingne jing ke sorkar ke thumu ban penbet urusan ya si hakani ka jing atai ko mopil ong ngamso ko long ko bade bingine kren tendrai ke jing kili ke bangi kwa ban kili menta ba George si pen pau hakisem ajar ka khandai lapen I ke jinge la u George ka sorkar la ailat ya ka Assam hadu kini kisnem ngiling la keren da uswai kata ila ai jimut ya ke sorkar ba lara ompara ban penbet mana ya kita kiput kisam ke jinge kaja ndim ban sha ya ke Assam bakan pini bor hadin kata kalami ke jingja hapo lang pi tika ai ke jingkli ke bangi ngi kwa ban kli ke sorkar kan ke por tolong beli fisya bagan ke jingja kan jah hapo mukro beli fisya baga jingyak kanwan biang haki jaka ki besong haki jaka kapur beli ke sorkar ke sya ini namar ke jing penpau ke jing dawa ban bu ya ki outpost manai jingada kamdei ke bemi mentah hadin la sya peniap la dawa bun tli kisnem pile ayu kita kisnem ya padu nala sya peniap beriu the government kalong reactive kamlong proactive ka government hadu menta ka feel kamla ban read lani kamla ban smothu ya ke jingtmu jong ka sorkar Assam kimi I ke pau shai tingkren baga sorkar kamburam yangi bali kamburam ihapan wa dia kata ini ban pitikna baga sorkar Assam kariban buram ya ka sorkar jela te kumnu bakan buram ngin hapan smothu ke kilat ke kilinti ngin kalau persang bantur Shanagalan ke berjanji ngitip kila persang ban kentur si Mizoram ke berjanji ngitip nadi tangha Meghalaya na kapor ki pinyam namar hadien ke jingyap ki iba ke baka sorkar kan le kan supenrem kan dawa compensation leni kan ai by luksan kamdon jimut bangini keren ya kita ke baru kamdon jimut bangini ra lamayong mereka ba kongsang kalong iko apan tip balik ke sorkar ka sya ya kani ke jingja bukan ja ini kani ke jingkli ba sorkar kan hapan batai sya sorkar kamla apan tikti nama na kapor la dawa apan ai jingera ki bri ke jing balik ke sorkar kamla apan ai jingera ini kisnem ke belale bat kumno ni aina bak sorkar Assam bagi pulit jong ke sorkar Assam kila ban twet yunu unong kam le seniu ndri kimla ban shime ka anyik ti ban wan ban penyap dusmon yeki briu ha kani kari ke jingile ne ke jela ke jing lalu kita 4 rai penrem yeki kadi tang ke jing keno ke jengki kampadan ke jing sisa kali dai tang ke jing prep ikini ngi smuthu bakadi ke but jong ke Assam ban nang kentur sepo ban pentriem yeki nong song haka jela ke jing ki bedan haki jaka kaput
Nomor ki I bagi sorkar jelah kam kensting, kam kensnap, kam shimkia, ka kensting. Kam I bagi sorkar jelah ka smupia yi gibriu ki basyong ki jaga kapur. Kata kadi ke daw ka penlong. Ya ka Asam bakan penibor, bad bakan numburam ini. Jika jingli ke bangi hab ban keli ke sorkar kalong, alai pisha bagan ke jingja kanja. Nama prevention is better than cure. Ladai banla baniada iki bakum kini ki jingja ba kim dei banja. Kamen toy ba pin ai ke report menta ba lale kumta. Ndeke jingli ka baga sorkar kan haban jubab shwa kalong alai pisha bagan ke jingja kanja. Doh, ngakwa ban keli ka wehi ba arden. Ladi ong ta balai bah ka to kupor kajia kaji syasiat hapo langpi. Ngadeli kelap ngamtai ba aden. Ladi ong ta balai ba kesorkar kasya bakan jia hamukro. Ngakwa ban keli ya iru balai kajia hapo langpi. We bak arjar sipo. Daga boborom me pi Deputy Chief Minister. Oh. Ngampat don haka sorkar ngampat bat ya kanu ka kam. Pi bila don haka sorkar na du ka MUA 1, MUA 2, MPA menta haka MDA. Bali pisha ni nilana ya kata, ina persya ya kata ke jingja. Ke jingja ka ni nomor ki sorkar ki simsting. Ki sorkar tim IG ada. Kimtre ang IG da kibre biji. Kita ka ke jingja. Ai ngin ai lat in pensai ba preston knya. Ikli yang kata ke jingja bolang pi te kata kan kedai kedang ko bang batai. Aden sipa se. Ngakli kata nomor banga ong ya pi haka to kupor pidang long emele. Bale kajian. Nomor pilong emele yo. Ngam ong ba pido no pido no government ne. Pimut banong ngayu bangalong emele. Pimut bangat nga pimut banong ngayu bangalong emele. Aja sipo. Nomor hoy. Minumnya kaya kaya baja halang pi. Pimut banong ngayu bangalong emele. Ini keren ya kaya ke ba jam ta mo. Yo bener ngi ay poy no mukro asalang pi. Te long binaman patay ke. Alam mo nang bro ki dalang. Kerpa ya Deputy Chief Minister bin patay pimut banong ayu bangalong emele. Oh, ngamut ban ong kumne, sengapa? Ngamut ban ong ba ar hajar pra pilong emily. Oh, Teka jin marjar sipo. De pia debate ba po hausu. Ngamut ban poy sata. Abang ong ba hakatakpor pilong emily, kejumut kolong ba ngisutu iya kini ki kejenat ki kedrum ki kenram bat ki jeruat ki bajur. Nrai abang ong kum ta ngamut ban ong ba ngablem ba pilong emily hakatakpor. Rengang ong bunsin nga sultanat ba hakatu kapor pires ba kini isu jong ka boundary kapor da kabialap ya ong no yalap yo rurang ba bopli ba hoping iba bam kwa hedwar blai hakatu kapor iru kumtai na kapor sa kapor ires ya kini isu but day hang ta bango ong pi hakabakadu na kawai ka sarkar ngia perkhat ngia keren ya don meeting tenre haka bakadu kut tangha ke jingelang tangha ke meeting empoi su sanu kesukut no kumta kata kan ka bangi ko aban keren kalong nge ka jingkli kalong kumni balai pisha abakan jab yang hamukro hadin bangila dek mat ya ke jingja po langpi dei hang ta bang so kalau dei banlong nagaliang jogo sota jela nagaliang jogo sota jela kalau dei banlong ka basyai Nagaliang jongka soka jela Meghalaya kalade ban keren nak basai ya ke Asam enough is enough. Jadi punya beliau. Balai bidang ja, balai pisya bakan jam yang mukro. Akan bijing jia bin keli to jubab se. Mangar ngamga ban jubab kata balai ka jia. Mangar ngamga ban jubab kata balai ka jia. Deneng ong kita Deputy Chief Minister, kuno fima ban jubab. Ngala ban jubab. Ngala ban jubab. Ngajubab. Kini ke government, lada video ke government pima bet ke bahwa bikin dia step down no.